Уриye Эдемова Айдын кечеде. Оданын ичи ярыкланып башлаган эди. Балалар да уяндылар. Серверчик суу истеп агылады. Оданын ичи суук болгонуна Алиме балалар турган сондуйду. Дерал собаны якты. Куранта софра башында сабалык чай ичкенде тыш капу катты какылды. Алиме абдырап Жевайырге бакты. О умузларыны кысты. Соңра капуга түфек кундагынен урдулар. Ким деп кычырды Абибула. Ач, тез ол, фашист биршелерда айты куфурленип согунду. Мында кимсе жок, деди эв сайыбы ве зорлу оксурду. Ач дейлер саңа, түфек патлады. Капы ачылыр-ачылмас ичери япынжаларынын башлыкларыны көзлөрү устуне же бастырган эки алман аскери сокулду. Эллеринде автоматлары. Бизге Жевайырдын анасы керек, дедилер. Алиме сет үстүндө ойнаган балага япышты. Yüksek бойлуу фашист баланы анасынын элинден алып, босага янында калтырап турган Азизеге туттурду. О бизге керекми? Кызыңнен экиңиз юруңуз, деп жекирди. Энвер, Кемал, Алие яйгара копарып, ана ве таталарына япыштылар. Фашистлер оларны эллеринден тутуп оданын ортасына фырлаттылар. Сес шамата алтында автоматлылар Жевайырдын анасыны эвден алып чыктылар. Олар Алиме түшүнгени киби мезарлык бетке дегилди, асфальт жолу бою ашага маалеге кеттилер. Бираз жүрген соң, экисинин де ягмурга шишкен юбка урбаларындан ашагы суу акып башлады. Экисинин де аягында эв ичинде кийип жүрген юнден орулук алчинлер. Экиси де суукны дуймай. Кулакларынын тубунде балаларынын сеси яңгырай. Оларнын жанларына кас эткен киби бу арада ягмур да зыкарлады. Жолдун эки четиндеги сай арыклар сууга толуп ташты. Тегиз жолдун устуну ювуп түшкен ягмур суу арыкка барып куюла, шуулдап ашагы чапты. Ана табиятынын ужумуне, мерхаметсиздигине кулак асмай, эки көзү кызында. Ошумды бир дегил 10 жанлык болса биле, эписini кызына ве эвде калган балаларына бермеге азыр. Тек балалары сак калсындар. Жевайырдын үстүндөгү көтек яралары энди түзелип башлаган эди. Шынды тизлери калтырап сызлап башлады. Мектеп бинасына кире атканда думан ичинде калды. Сагга солга салланды. Жевайыр өзүңнү тут эвладым, деп ялварды ана. Ийки чок жүрмедилер, оларнын каршыдаки кичкене одачыкка кирсеттилер. Алиме Жевайырны ода ортасындагы экене күрсүгө отуртту. Кызынын быжагынын жебинден пошусуну алып, онун сылак сачларыны жүзүнө сүртмек истеди, амма пошу да сымсылак эди. Не япмасыны билмей этрафына бакынып турганда, янаша одадан бияз калатлы, тулуу вужутлуу дүлбер серт бакышлы кадын чыкты. Тырнакча ичинде мусафирлерге тик-тик бакты. Бир şey айтмады. Артына кайтып одасына кирди. Эки уч даккадан кийин чыкты. Элиндеги бияз бурчукле кабылына Алимеге узатты. Озу тилсиз адам кеби бир сөз айтмады, пенжере каршысына барып, тышка бакып турду. Янаша одадан насылдыр иңилтилер эшитилди. Жевайырдын анасы бири-бирине бактылар, индемедилер. Оданын ичи сыжак, аба темиз. Кыз өзүнө баягы келген эди. Мында анасынын экисини не үчүн кетиргенлеринин себебини биле алмай чекишмекте. Капы бирден артына ачылды. Ичери 1 саат эвелси оларны мында кетирген дегилде, башка эки алман кирди. Бири карарынын 30-32 жашларында, yüksek бойлуу, юңлүү билекли, чебик вужутлуу, бүтүн өмүрү беден тербиясинен ограшканга бензей. Не сары ве не де бияз. Көзлөрү масмавы, бакышы суук. О ананын балага кулак асмаган кеби пенжере янындагы кадынга оз тилинде бир şeyler айтты. Элерини көксү үстүндө качылап турду. Экинчиси орта бойлуу нечар оглан, мектеп баласына бензей. Saçları koyu kestane түсте. Чырайы качык.
Тосат көз кыйыгынен анага балага бакып ала, узун кашлары түйүмлене. Теренден балаларны дерске давет эткени киби чаң сеси эшитилди. Yüksek Alman birden Cevahir'nin Alime'ge ogumya tuşunuz degen gibi avtomatnen işmar etdi. Үлкүн яры ходадан кечип сак тарафка бурулдулар. Бу вакыт кызынын көзлөрүнө бир кач күн эвелси яралыларны бакканда көрген кыргый көзлүү фашист эмширеси илишкенки болду. Лякин ой дымы башкасымы алдырып оламады. Оларны кенеш ве ярык одага алып кирдилер. Төрдеки маса башында отурган калын кевдели Алман киргенлерге кулак асмай бир шейлер язмакны девам этти. Алиме каршысындагы офицерге бакты. Онун сачлары жыйнаклы таралган, үтүленген камзолунун жиклери бозулмаган. Көзлөрү огунде bundan 4-5 күн эвелси босага үстүндө сачлары чубалы, усту башы йыртык, череси морарган алда турган Жевайыр. Ondan sonra yakında alını hatırını sorap bargan Хатиже peyda oldu. Onun çeresi boyunu siyartkan, közlerinin tübleri morarıp şişken, sarıkkan, dudakları çatlaganlar, kokus kafesi ezik, nefes almağa korka. Böyle alda ise, yüreğinin tereninde memnuniyet yaşay. Ködeşine bakarken terenden kokus geçirdi. Sağ ol Alime, dedi basık sesinen. Sen rast gelmegen olsan, birden bir yalnız balam ateşinin ortasına düşecek eken. Офицер автоматлыларга ишмарнен капыны көстөрдү. Олар чыгып кеткен соңра Жевайырге диккатнен ве девамлы бакты. Яваштан еринден туруп маса артынан чыкты. Эллерини артына качылап, ода ичинде огге артка юрду. Ниаят дивар янында турган кызынын каршысына келип токтады. «Не үчүн госпиталге бармайсың?» деп сурады алман тилинде. «Хаста эдим». «Ялан». Кыз сусты. «Ялан» деп жекирди бирда. Йылтырабык чызмаларынын полга мукайтлыкнен баскан киби яваш-яваш кене артка юрду. Sonra токталды. «Сен сапсаглам эдиң. О күнү дах эчкиси киби чаптың. Ашыкмаган олсак, күз ели киби орманга сокулажак эдиңиз. Саңа яны хаберлер айтайым». О мемнун алдай эллерини штанынын жиплерине сокты. Омузларыны кабартты. «Сызны каршыламага келген йигитлерни кеберттик. Өлүлөрү аля да анда яталар. Истесен көстөрө билем. Кайтмага истемесен, озунде анда кала билесиң». Шакылдап күлдү. «Лякин языклар олсун, сен ышымды анда алып бармага вактымыз жок». Яваш-яваш жүргенде умутсузден чебирилди, маса үстүндөн чанчыкны алып какты. Эки аскер үстлери башлары канлы эки кадынны алып кирдилер. Капыдан биринчи Айшенин анасы Эмине, онун артынан таныш олмаган бир кадын кирди. Бу манзараны көрген Алименин ве кызынын чырайлары тупурак кесилди. Кийимлери йыртылып, көтектен беденлеринде сак ерлери калмаган кадынларнын аяк үстүндө турмага межалары олмаганлары үчүн капы түбүндөгү күрсүлөрүнү оданын ортасына алып, оларны отурттулар. Эмине салланды, ыкыла жакта янындагы алман аскери омузларынан тутуп токтатты. «Буларны таныйсызмы?» деп сурады офицер Алимеден өз тилинде. О бир şey аңламады. Офицер Жевайырге жекирди. «Сен сора, о бу кадынларны таныймы?» «Немсеже мен де жакшы аңламайм», деди Жевайыр. Офицер оңа тикленип бакты. «Натаны чагырыңыз», деп кычырды. Кимдир чапып кетти. Бир аздан одага гүзел кийимли Наташа кирди. Оны мындаки кадынларнын эписи жакшы тааный. Наташа оларнын көйдөшү бир мааледе отуралар. Шээрде институтта окуй эди. Бабасы кыз кичкене экенде казаланып болду. Жакшы адам эди. Оңа көйдөшлөрү арабажы Костя эдилер. Анасы умурлук хастажан кадын болуп, не вакыт баксан маңлайы кыйыкнен баглы, көзлөрү кызарып юре турган. Алиме онун энсесине бир кач кере сүлүк койгон эди. Бу хасталыкны мага Наташа казандырды. Шээрде башсызларга кошулган
Evde ayda yılda bir ola. O da para için, деп ағлаған еді Дженгтен біраз evvel. О шымды немсе офицерінен чарпына, Дженг бітсе Алманияға кетежек екен. Элбет, Наташа оларының Ғалибек қазанacaklarına emin. Офицер Наташаға жидди бақты. Ната, Джевайырнен анасы бұларны таный ма, деді. Наташа Джевайырнен әлемеге қос қиясынен бақты, соңра офицерінің айтқанларын қырымтатар тіліне тержіме етті. Әлеме ян-янаша отырған bu dünyanın ende alıp verecekleri olmagan kadınlarga baktı, yüreği sızladı. Tanıymız, dedi yavaştan. Partizan olganını da bileydiniz mi? Yok. Evi yaş bala tolu kadından partizan olur mu? Lahırdını sozmanız, o sizin işiniz değil. Bular azlık etti mi yoksa? Деп serteydi Natasha. Офицерге bir şeyler anlattı, o Kenny nelerdir soradı. Kızını da tanıydınız mı? Ana bala tanıydık degen gibi başlarını salladılar. O köpek senden atık eken. Cevay Rozu bile duymadan yalkıt офицерinin gözlerine baktı. Elbet, o kaçıp kurtuldu. Anavı eki ankaf öldü. Sen ise mında kapkandasın. Ayşe kaçıp kurtuldu. Lakin onun yerine bizge şimdi anası cevap verir. Офицер Наташаға bir şeyler aytты. Pencere yanına bardı, sigar yaktı. Kız başta oturganlarga soңra Жевайырнын anasına kederli aldı baktı. Kapı betke yürüdü. Odadan çıkar çıkmaz içeri iki asker sokuldu. Ağızlarında tütün yaprağından yasalgan kalın sigarları. Олар күрсіде отырған kadınlarının artlarına keçip turdular. Ekisi de sigarlarını üst-üstüne birkaç kere devamlı çektiler. Uçları kıpkırmızı olgan sonra olarını kadınlarının kokuslerine bastılar. Olardan ses soluk çıkmadı. Odanın içinde nasıldır koku darhadı. Emine kışta pıtaq üstüne buzlagan kuş gibi tap etip tabanға yıkıldı. Faşist onun omuzlarından tutup ayakka tursattı. Kursağına yumruqnen küçlü etip vurdu. Kadının ağzından kan aktı. Faşistnin аяқ түбінде кувырылып қалды. Экинчи фашист кош yumruğunu таныш olmagan kadının boyunun beraber sağ omuzuna endirdi. Kadın yerге yıkıldı. Эки фашист onun boş yerlerine birer tepme daha urdu. Ellerinden tutup sürep alıp keteyatқанда оларны офицер тоқтатты. Озу тез-тез masanın артына keçti. Оларны сүреклеп жүрмеңіз, шымды алып барып атыңыз. Эммос чукурларны өзлері қассынлар, деді қати сеснен. Эки алман офицері тәжіпленіп бақтылар. Бұлар енді яры өлілер чукурны насыл қазажақлар демек істеділер. Офицер күлімсіреді. Бұлар да атақатлылар. Оларға чукур қазмақ не олсын, деді. Офицер сигар яқты. Оны бірқач кере чекті, көзлеріні қысты. Отырған ерінден тышқа көз етті. Яғмур еп шувылдап яғмақта еді. Жевайырге чевірді. Бұл мемлекетінің адамлары коллективизацияны севелер. Ялныз тірілері дегіл де, өлілері де бірлікте олсын, деді офицер. Соңра алманлардан бірісін өзіне яқын чағырды. Оңа яваштан бір şeyler söyledi. Eminenен o kadını araba üstüne attı. Алиме ile Жевайырны ise ellerinde kürekleri, onlarının артından жаяв, koyunun içinde degil de civarından alıp kettiler. Yağmur şuvulдап yağmakta. Onlarının sımsılak urbaları bedenlerine yapıştılar. Алиме ve Жевайыр arabanın артından yan-yanaşa keteler. Emine ve o kadın arkaları üstünde yatalar. Ағарып балауыз кебі олып қалған черелеріні яғмур шыбалай. Яғмур оларының үстінде ұйышық ве тазе қанларыны юды. Көзлері юмық, қайда кете атқанларыны білмейлер. İçlerinde az olsa da can alametleri olsa gerek, lakin o alametlerde duygu yok. Araba içinde silkine keteler. Arabanın артından melaikeler gibi kabahatsız mülayim ana ve yap-yaş acayip kız abına sürüne adımlaylar. Тобукларына acı balçık, kollarda kürekler.
Араба аз ачыгда кетсе, олар мусульман мезарлыгына барып чыкарлар. Якында анда акыярлы егитни дефнеткен эдилер. Бу канлы муареби бүтер. Баскынчылар маша ашаган мышыклар киби курукларын кысып качарлар. Жефер де бабасы да сак селемет кайтып келерлер. Балаларны олар келгенже буюк анасы ве карт бабасы бакарлар. Жевайыр коз кыясындан анасына бакты. Onun saçlarından çeresinden yağmur suvu akan. Santıraç kalın şalı omuzlarına yapışkan. Gözleri oyuğu içine batkan, burunu uzangan. Yarım kun içinde mıçısı ırıp ketken gibi көріне. Gözleri oge ciddi baka, lakin olar guya bir şey görmeyler. Mezarlıkka yakınlaşkanda Almanlar arabanı birden sağa burdular. Onun ok köpçekleri от басқан чукур içine düştü. Atlar toxtaldı. Alman askerinin birisi arabadan sıçrap yerge düştü. O yakka bu yakka baktı. Atlarının başından tutup ogge yürüdü. Köpçekler çukur içinden kolay çıktılar. Alman atlarının başını kenarga burdu, toxtadı. Araba üstündeki Almanға bir şeyler aytты. Alman araba üstünden aşıkmadan düştü, yavaştan çukurunun yanına geldi. Koz kıyasının arabanın артында turgan ana balaga baktı. Çukurga işaret etti. Bu çukurunu biraz daha kazsanız yeter, dedi. Cevahir onun ne söylegenini öyle pek anlamasa da niyetini duydu. İndemedi, sustu. Alman demir kalpağı tübünden gözlerini akayttı, tişlerini gıcırdattı. Officer olarını kömekine emir etti. Anladınız mı? Böyle ali cenaplıkını herkesке yapmay. Partizanlarla bak tutkanlarını biz ata ketemiz. Оларның cesetlerini aç köpekler parçalay. Sizin көйдешіңізге saygı hürmet gösterile, nazlanıp oturasınız. O avtomatның kundağını Alime'nin başı üstüne көтерді. İşke başla, yok ise hepinizni bir çukurga bilgenini yap, dedi Cevahir. Ölgen at boruden korkmaz. Yok, siz şimdi iki çukur kazacaksınız. Olarның ikisini bir, o araba üstünde yatkan eminenen tanış olmagan kadınga işaret etti. Ikinci çukurga sizlerini. Aydı davranınız, bizge çarçabek işimizni bitirip kaytmak gerek. Almanның ellerini sağa solga sallap de Cevahirni de arabadakilerini göstergeninden Alime bayağı bir şeyler anladı. Yağmur tübünde oturmağa istemeyler, aramzadeler. Şimdi olarның aytkanını yapmasak, menin başımna avtomat kundağını urup yarar. Meni alkanға boyar. Bu şeyler Cevahirnin gözleri o günde. Yok, yok. Böyle yapmak olmaz, dep düşündü. Kürekni yerge sapladı. Onun üstündeki silah otlu toprakını kenarga bıraktı. Almanların ikisi de memnun alda barıp, arabanın üstüne mindiler. Ayaklarını aşağı salındırdı, sızgırıp başladılar. Күчлü yağmur tübünde bir körek toprakны kenarga atkanca yana açılgan yer sımsılak ola. Çamur yapışa kürekni көтерmek ketkete ağırlaştı. Ana bala ep çekiştiler. Cevahir arada sırada mаңлайы tübünden faşistlerge bakıp ala. Faşist oturgan yerinden şnel dep ayqırdı. Cevahirden Alime ona kulak asmadılar, yavaş çal. Boyleydi, tizleri kesilip, gözleri o günde karanlık çökmekti. Ikinci çukurunu bellerinden kelgence kazdılar. Cevahir birden sılak toprak üstüne çökkelip kaldı. Toxta ana, yeter, dedi aciz davuşnen. İkisi de küreklerini çukurunun kenarındaki taze sılak toprak üstüne bıraktılar. Çukurdan çıkmağa mecaları kalmadı. Aydı, gel at, degen gibi faşistlerge baktılar. Almanның biri arabadan erinçiklikten düştü. Eline avtomatını alıp ananin balaga yakınlaştı. Çukurga көз taşladı. Gud dedi olarga, çıkınız dep işmar etti. İkisi de çıkacak olup ıdırındı, lakin becerip olamadılar. Turgan yerlerinde susup kaldı. Faşist Cevahirge avtomatның kundağını uzattı. Kız onu tutup ayağını çukurunun divarına tirep көтерілmek istedi. Lakin bunu yapıp olamadı. Alman küfürlenip soğundu.
автоматны омузуна кечирди, кызынын элеринден тутуп яш баланы көтерген киби чукур ичинден чекип алды. Алимени бир элинен көтерип, топурак йыгыны үстүнө быракты. Экисине буларга куршундай азык деген киби бакты. Оларга шынды өзлери чыккан чукурунун эки учунда аяк үстүндө турмакны эмиретти. Озу мыдырдана барып, араба үстүндө яткан эминенин аякларынан тутуп чекти. О кыбырданган киби болду, сон кийин ичинде жаны олмаган киби созулуп калды. Экинчи алман онун эллеринден тутуп көтөрдү. Экиси бир кереден көтөрдү, оны арабадан ашага тушурдулар. Биринчи чукурунун ичине бырактылар. Деми ана баланы чукурдан чыгарган фашист оңа автоматны догуртtu. Ажиз Али менен Жевайыр көзлөрүн юмдулар. Оларнын янчыгында арды сыра эки куршун патлады. Мучейлер титреди, орталыкта барут кокусу даркады. Бу куршунлар Алименин койдошу Эминенин яры жанлы кевдесине сапланды. Ана бала катып калдылар. Бир кач дакадан кийин куршун патлады. Таныш болмаган кадын бир эңилдеп алды. Соңра эршей ягмур шулутусу түбүндө сусты. Алман келип ана баланын омузларынан тутуп силкти, эллерине күрек туттурду. Оларны комунуз деп кычырды патлак добушнен. Ама ана ве бала үчүн кычырмак дегил эстесин патла. Олар не бир шей ишите, ве не де көрелер. Таш кесилгенлер. Эки алман артка чекилип, эки жыбанын башы үстүндөн бир кач куршун патлаттылар. Али менен Жевайыр баягыдан соңра өзлерине келип, бири-бирлерине бактылар. Экиси де сак селемет. Өзлери казган чукур башында аяк үстүндө туралар. Чукурунун ичине ягмур суу топланган. Демек, ана бала боле эссиз ве дуйгусуз алда баягы турганлар. Олардан бир адым авлакта эки койдошунун жансыз жеседи бир чукурда, буланчык суу ичинде ятмакта. Экинчи чукур. Аны не үчүн каздырдылар? Эки жыбанны эжел дешетинен коркузмак үчүнмү? Этрафта эсе не алманлар, не араба, бир шей көрүнмөйт.